Karena gulaban sambian ni terus terang Pak Bu, mun banyak abri jasa ke orang fokus lebat ilmu, fokus lebat obang, fokus lebat tenaga, kulaku mun mati mulja mamul je ke jo orang la perotangan kak pakuni saksi fokus yang sengak mun lebur ngat orang itu aki termati wan orang maki laudi bori maki odi dek orang lepa mati ya. Lah nika orang biasa nengak ser nika orang-orang siar mati nika orang setetangken nah tetangken ini tak aman dari kecubaan nah. Wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu man ya Rasulullah man la ya'manu jaruhu bawaikahu. Demi Allah dan diiman, demi Allah dan diiman, demi Allah dan diiman. Utama mun diartikan demi Allah tak sempurna iman, demi Allah tak sempurna iman, demi Allah tak sempurna iman. Pasir kanjeng Nabi tak sempurna iman. Orang setetangga tak aman dari kecubaan. Jadi bayi Arab sebung ngomor, tak aman dari kecubaan. Melolong rok ngirok rojandeng Madura. Kayak nyakin orang lo.